Ndaba ezethu njani Makebayi nomntwana uThembile hayi akamshiya umntwana waphinda ngena ushiya ngalazi wathi bathi ehlangene nje noRamaphosa ubeyongcetheza efuna ukubekelwa lo misuzulu wakhe amgodle kwaphini useyinikele ngamavoti enkatha usethuke ANC yahlangana nenkatha kade bona beshaya phansi bethi abahlangani namasela anenkohlakalo kushuthi sebevumelene ukuthi mina ngizokunika omasipala wena ungigcobele uMisuzulu hayi kuthiwa akamshiyanga ushiyanga lazo indaba hayi wendaba kuyaqhubeka ngizokusendela manje iy'thombe izolo beku handover isibaya siphelile ukwakhiwa so izolo bese-handover isibaya kwafika nomlungu umngani weSilo ezopha iSilo inkomo enjani udaba indaba ngishuthele bangisendele ezinhle uBasinwood unkomo yahlaba indaba ezitha hayi indaba vele indaba uyayazi i-last kick of the dying horse yiyo lena-ke indaba babambelela ngey'dindi umfula uyangenisa uhamba nabo ndaba babamba noma yini abayithola emfuleni khona lokho ukuthi ungathi wena esibayeni sakwankomba abantu akungenziwa izinto esibayeni sakwankomba abantu hawu ndaba usukhohlwe yonke kini kukuphi hayi cha uyazi bayagagamela nabo mbonisi bakithi bayagagamela Makeba uNkulunkulu uhamba nathi da ehlizwe icala nje thina namhla ka-6 no-7 8 ukuthi lithini liyana ka-50%. Hhayi emva kwalokho umntwana aphinde angene uprezente kahle uRamaphosa uclear nje uRamaphosa ukuthi umuntu ofuna abekwe iSilo uMisuzulu futhi-ke usenamaphuzu-ke ayikhava ngawo ukuthi hhayi lona gamela afika kuqala uyena unina walotsholwa isizwe ngokosiko uye amagama afike emuva futhi ayaqhubeka ayanda kusho ukuthi laba abafaka amagama abana-assistant ngoba laba nje bilokhu bafaka elilodwa nje laba sebenza bafaka u5 bana manje basabuza ukuthi basengabafaka yini amanye ongukuthi abazi ukuthi benza ini kodwa ndaba umuntu osilimazayo la unhlanganiso ngoba nje uba negama lakhe lithi unhlanganiso nje uyena oyinkosana sekhohlo ofuna ukhola in order laba bakukhalo kaMdlokombane nobukhalo lukaBusha nendlunkulu yonke ayiqondisa ayikhombe ezansi athi le phansi kwakhangela ungamandla akhe lokho akufunayo nje kuba yisilo into angeze ukuyithola futhi into ongafanele nokuthi uyayifuna ukuba uyazi ngoba lesi sikhundla sakhe sikhulu ngoba uyena ukhomanda njengoba nje indlunkulu ayinayo ukhomanda ngenxa yokuthi inhlanganiso wenza lezi zinto zakhe zomsangano ndaba omkhulu.